Balkanac vs Amerikanac. Razgovor u avionu. Šta je tebi smiješno, matereti? Šta se keberiš već 5 minuta? Šta imaš to u ruci? Jabuku ili apple, kako bi vi Ameri rekli. Vidiš, kod nas u Americi su apple 2 put veći nego kod vas. Kroz neko vrijeme uzima Balkanac naranđu u ruke da je pojede. Šta se ti opet keberiš? Da ti je to u ruci? Naranđa, ili kako bi vi rekli, orange. Vidiš, kod nas u Americi su orange 2 put veće nego kod vas. Posle nekog vremena uzima Balkanac paradajz, kad Amerikanac se opet smije. A šta imaš sad u ruci? Ribizlu pizda ti materna, da ti materna. Preplatite moj YouTube kanal Crtani vicevi, lajkujte i širite video, hvala vam na podršci.